Pozdrav ljudi dragi, nadam se da ste super i da uživate u jesenjem danu. Ja sam upravo kafu skuvala i dok se kafa hladi želim s vama da podijelim jedan predivan video iz Rima. Tako da dobrodošli u moje priče iz Rima. Za danas sam pripremila, kao što sam u prethodnom videu najavila, video o oltaru domovine, ovom prekrasnom spomeniku koji je na nas ostavio zaista snažan utisak. Ono što je važno da znate je da za posjetu ovog spomenika se ne plaća ulaz, dakle posjeta je besplatna. Također da stranom kojom se popnete do vrha spomenika ne silazite nazad, nego prolazite kroz sami objekat i spuštate se nazad do izlaza. To me posebno oduševilo i to ću vam sigurno prikazati u nekom od narednih videa. Lokacija ovog spomenika je Piazza Venezia, koja se nalazi blizu Koloseuma, tačnije 5 nekih minuta hoda od Koloseuma, dakle to vam je sve tu blizu u jednoj tako reći ulici. Čisto vam kažem da znate da možete što bolje isplanirati svoju posjetu Rimu i što bolje organizovati svoj dan. Spomenik je uživo toliko ogroman da nećete moći vjerovati kad stanete ispred spomenika da je u pitanju takva građevina. Ostavljam vas još malo da pogledate ove detalje i vidimo se u novom videu već sutra. Pozdrav!